bereyim dostlar. Nege şatasa bereyim. Bugün biz kontrol sürетін bolamыз. Өткені өздеріңіз жазыпсыздар. Өткендегі бөлімге контр түсір деп сосын түсірейін деп жатырмын. Так, сосын енді түсіретін боламыз достар. Міне біз контрға кіріп кетті уже. Біздің атымыз плайер деп шығатын болған. Қашетте атсамыз достар. Майна шүл далада атсақ. Вай, қалай? Майна адам болам мен. Қой. Наларын біреу өргенше соларын автоматына бөлем. Ой бай достар, ата отырып ке. Шындылар бір шеліндер. Сыл. Әке ұтейін олық дегенді өлтіріп жатық. Мұнақ жатып алыпты ғой. Фу, болсақ. Өлтіріп жатпыз достар. Өткен мен әлдеге қарап атырам ғой. Шалғасымен жатып алған. Новый раунд, давай. Спейс нас победил, шықты. Біз давай спейс нас боламыз, аланар все туристы болатын болады достар. Мен снайперге ақша жинаймын. Мә. Дұрыс. О, аусақтан жүрейді. Көстемек бастан десесің ол бұдан. Давай достар, базаларына қарай бара берейік біз. Сен біздің адам ұшты дей. Кет баратсыңдар үшін. Адам өте мен маған автоматын беріңіз. Давай достар. Бір адам жүр. Сен біздің адамсың маған жүр. Қама хорошо. Осы миниганың беш ол. Осым беш маған. Та. Атып атқан. Дұрыс себап елдеп көрсем ма? Мен өлген жоқпын ғой. Мен өлтірмейм ма? Снайперге жинамай қояқ. Көздейтін жерде ғана аламын ғой мен снайпер. Давай достар, басқа мирға барайықшы. Мына мирға кірмеймін деп едім ғой мен вообще. Вообще-то вот не говоришь. Бумаги писали. И подка. Тут я кайсы адам болсам болады. Мына адам болайыншы қайттан. Осы адам болғанды ұнатам мен. Ой, мусорка. Өтіп аты маған оқтары. Бірақ тиіп атқан жоқ. Өліп атқан жоқ. Bir adam kurtuldu mu henüz? Şata hatırlasın başına. Ayakta takır adamdır. Beslerini göreyim. Şapatak. Dağlarda iyi adam kaldı ya. Ta.
Space bir değil dostlar. Ben öldürdüm o ben. Ben beslenmem ben ben. Ya Muhammed Ali ya. Çoktan gelmemiştik havalar. Lan öyle. Dövüşüne çıkalak. Yıkadım eyrek. Ha. Ne? 109 bin bastım. Ta bir adam kurttum ben. Ne? 111 bin. Pastan perikladayım ben. Bir oynayakta oturayacağım ben. Bir oynayakta oturayım. Bizden bir adam kaçıp oldu bizde. Ne? Bastın senin atasına. Windows'un öldürgeymiş. Gözlüğümü yak vereyim mi sen bas? Hani. Ondan çok kuladım lan ben. Hani. Kuladım ben. Nada kuladın? Sığ bizim. Sniper'im bizim mi? Ben yaptım. Pikim. Evet koy. Dursun cat kızı. Sen bana. Sıkıldan su gözünde. Niçin? Ay değil. Ne gözüme şiita balayım. Cüdürsün gidiyor pisliğini de balayım. Ola da bir adam oldu dostlar. Ayağa gitti o adam. Koyarım gitti ama. Dur lan. Maalesef tabağın sonuç. Meş. Sniper var ki bırakamayım ben. Saskayın gözünü cindi batsın ben. Bırak ula elde koyun. Ne olsun. Gözümden bağını akşetmiyorum. Ben ona elde batım dostlar. Ben ister. Akamen? Bir düz kapıya da o kalay. Bastan bir daha diyeyim. 100 bin bitecek bastan. Lay. Baskanları kurtarayım. Onlar da biz bastan pır. Yok. Bastan. Batay kaç sağ. Ya hakavalın çıkıyoruz. Bir hakimiz tırılda taşamayın böyle. İkinci rejimi var.
Karındır. Öyle. Oldu acı mu ya? Ne buldu? Dostlar izliyor musun? Gitti mi yakın? Boy. Boy. Balık var. Bunlardan diye basıncardım. Stalgenüş. Ne olsun ilginç. Sırada bazalarını alacağım. Kaç minut önce tutuyoruz? Biraz bastan bir tutar. Kuşu böyle atsın olsa gitmem ama bana için. Dostlar olsun videonu ayaqdayım. Xoş sağ olunuzlar. Video nasıl like da ayamayı basıp yetinizdir dostlar. Xoş sağ olunuzlar.